Reka ngusuhuze nanone mukunzi wacu aho wibereye hariho hose ntago wakumva ukuntu tubyishimira iyo tubona ko mudukurikira. Of course njye ndi Avi Brown, this is Brown magazine. Iyi ngiyi murabize, if niba umaze iminsi ukurikirana I should really know what's going on. This is Dollar Chase. Uyu munsi nkuzaniye episode 3. Ntatinze rero reka nkubwire ko uyu munsi hari ibintu byinshi cyane tugiye kuba tuvugaho, ariko nabiciyemo uduce ngo ni ibintu nka bitatu bigera kuri bitatu ndashaka kukubwiraho uyu munsi. Urabona ko nabandikiye agapapuro. So uyu munsi rero ntatinze gatoya nagira ngo nkubwire ko tugiye kuvuga ku bintu bigera kuri bitatu. Ikintu cya mbere tugiye kuvuga uyu munsi ni gute ukwiye kwitwara ukimara kubona akazi. Of course ikintu cya gatatu rero cya kabiri turi buvugeho, ndakakubwira ngo bisaba iki kugira ngo utangire gukora saving yagufasha guhindura ubuzima. Of course hano ndi kumwe n'umusore wanjye rero, boss wakwita gute? Banyita Michel Alex. None se bimeze gute ubundi duhuye wiviriye hehe man? Michel Alex ni umurundi w'impunzi yigeze kugira akazi, ariko it's been like 2 weeks since one. 2 weeks. Sorry man, no se hano twebwe rero ibintu tuba turimo hano ni show mfite ica kuri YouTube, ariko ibibwira abajene abanyarwanda bakiri batoya kono umuntu yakwiteza imbere. Uyu munsi nimo mvuga ko giye kubwira abantu uburyo ukuntu wakwitwara ukimara kubona akazi. Ikindi cya kabiri nimo ngira ngo babwire n'uburyo amahirwe nayo arakora mu buzima. So mu buzima ikintu cya gatatu nagira ngo mbabwire bisaba iki kugira ngo utangire gukora saving yaguhindurira ubuzima. Icyambere nawe nize nubwo ndi mu bibazo nuko first of all, when you have an opportunity of getting a job, you have to keep it for granted. You have to keep it like a gift. Reka mugisha wenda tuzaza kumugaruka. Reka ntangire wenda tuzatsinze nkubwire ngo ikintu cya mbere ni gute ukwiye kwitwara ukimara kubona akazi. Ukimara kubona akazi rero reka tuvuge ko umaze kurangiza, wenda tuvuge nka kaminuza. Reka dufate urugero kaminuza. Ukimara kurangiza kwiga kaminuza rero ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ukugerageza gushaka akazi. Of course. So iyo ukimara kubona akazi rero ikintu cya mbere, ibi ngiye ndabivuga from my story, ni urugendo nagiye ncamo kandi nabonye ko rushobora gupayinga off. Niyo mpamvu bagira ngo nkubwire nta muntu umwe nshaka gusiga inyuma. Like I don't want to leave anyone behind, kugira ngo nkwereke ukuntu ubuzima bushobora guhinduka. Of course nababwiye ngo nta bintu byinshi byadanje ndagiraho, ariko hari ibyo ndimo, hari future mbona. Ukimara kubona akazi rero ukwiye kugerageza gukora imbaraga zawe zose kugira ngo aho ukora cyangwa se boss wawe abone ko uri umukozi mwiza. Mbere abanze appreciating, abanze akwishimire. Urabyumva? Abanze akwishimire kugira ngo abone ko akazi yaguhaye ugashoboye, ugakoresha imbaraga zawe zose, ugakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo umenye ni ibiki bibera kwa ako kazi, ni ibiki upgrading, ugire CV yawe, ubanze umenyera akazi. So iyo umaze kumenyera akazi rero birakorohera gukora akazi kawe, kuko ibintu byose nyine biba bigenda biri smooth uba umaze kubimenyera. So icya kabiri rero, iyo umaze kubona akazi, iyo umaze gufatisha akazi kawe nka gutyo, umaze kumenyera ibibera ku kazi, umaze kugira CV, binagufasha kuba, kuko of course ukirangiza kwiga ugitangira kwinjira mu kazi ntago ubona akazi ahantu heza wifuza. So iyo umaze kumenyera akazi nka gutyo rero, umaze kwiga ibintu byinshi, biragufasha kugira ngo ube mwibyo ngibyo byo kubona akazi ahantu hatari heza. Of course n'umushahara ntago uri hejuru cyane kuri wa wundi umuntu yaba yifuza. So iyo umaze kubona akazi keza nka gutyo, biranagufasha first of all kubaka CV, and then kugira ngo ubushobore kuba wakora deposit, kuba wagerageza gushaka kandi kazi ahandi hantu hazima, ahandi hantu hakomeye ashobora kugufasha kugira ngo ubone byibuze wamushaka wongeyeho gakeya, kugira ngo ubone ahandi hantu indi opportunity ishobora kugufasha kugira ngo ubuzima bwawe bizahinduka. Ikintu cya gatatu cya kabiri rero navuze turibuze kuvugaho ni amahirwe. Amahirwe nubwo abantu wenda bavuga ngo afite percentage ntoya, of course afite percentage ntoya ariko arakora. So iyo ugize nk'amahirwe ugakora ahantu heza, ahantu boss wawe akwishimira, ahantu
ubona ko nyine uri kwiga ibyo binagufasha cyane kuko hari abantu benshi mbese adakora ahantu heza adakora ahantu hamufasha kwiga ugasanga nyine ayo ni amahirwe makeya afata n'akazi nkaho atari ibintu big deal big deal so ayo ni amahirwe rero yo kugira ngo uhure n'umuntu ukwinspiringa cyane cyane nk'ifite nk'umukoresha ukwinspiringa ushobora kugufasha kugira ngo ugrowing ushobora kugufasha kugira ngo agusharinge akwereke uburyo nawe yagiye atera imbere noneho ikintu cya gatatu nagira ngo tuvugeho uyu munsi kiranakomeye cyane bisaba iki kugira ngo utangire gukora saving yagufasha guhindura ubuzima kuko hano iyi show yacu twita ngo dollar chase nta kindi bisobanuye ngo ni uguhiga ibiceri ni uguhiga idolari ntabwo amadolari wayabona udakoze ikintu bita saving ntabwo amadolari wayabona utigomwe bisaba kwigomwa ibintu bikomeye cyane ukavunika ukarara amajoro kubera ko urugero nk'ubu ngubu dufate ni personal information ngiye kubaha ngiye nkanjye duhagararanye akanya mu gishaka ndigomwa cyane ndara amajoro hari igihe cyagize nkora amasaha 18 buri munsi mu gihe cy'umwaka ushize nkora amasaha 18 buri munsi and guess what